Još dublje. Zericu još dublje. Tak. Jejku! Srčeko moje blesavo, ljubice blesava, vrapček ludi, snimam ju, Isuse Bože, skinula si mi, jebem ti mater, skinula si mi života, dakle ovo je bila tehnika, eto. Ono, mišiću mali blesavi, Isuse Bože dragi, ono, ne znam, nemam riječi, moram se opraviti. Živa si blesao. Tu buš sad, a budi tu. Sad bi ona skužila da tu može van, sam da dođe sebi malo. Sad smo se malo tu spustili. Sad bi ona skužila di je i kam ide. Valjda, najgore je prošlo definitivno. Znači rezime dok smo si još ovak tu. Šparet i gore je ventilacija koju ne koristimo jer onak to je plastično, jednom se dimilo i uglavnom to ne koristimo. Znači varijanta nape odvoda. I Kreš je čuo da neke klopoće, klop, ne? Da, napeto, da, ti u korac, ja sam u šoku. Onda smo to klopetanje sveli na to i maknuli smo taj drek, ubacit ću snimka jer smo se s kamerom pokušavali osvijetliti ono da uopće vidimo prema gore i prema dole kam to ide, u životu nisam gledala kam to ide. I gore je doslovce ono izlaz dimnjak. A dole smo loše vidjeli. Još dublje. Zericu još dublje. Ali onak, klepetalo je povremeno i znali smo da neke nutra. Smo uzeli tu plahtu koja je tam sad vani. I probaj spraviti na ravnije. Pravno. Ravno je. Da, još Vota, dakle ovo je bila tehnika, eto. I porinuli unutra, da, može si ti sad moja srčako. Ali nije ona sad preplašena, treba samo mira, evo. Imat ćemo mireka i vodice, vjerojatno. Uglavnom, izvukli smo je, trajalo je, umrli smo, premrli smo, ali ona nije umrla i onak, Isuse Bože dragi. Dolazi k šebi, Isuse kaj se ono morala obuvati negdje, da ti zamisli. Šeronja mali. Papa Gruhik, nazvaj Gruhik, niš, oporavila se, bleže moj. I sad se kako mi se tresu ruke, onak jebote se mora malo skuviti. Ali gledaj, oporavili smo se. Joj, žderonja moj. Ideš i. Da, živa si. Da, te zrak. Nemojte. Razgledavaš. Tako. Da, sad ona polako pogledaj k sebi. Čao. Čekaj, mislim da se sprema uzletiti. Ma nema veda, ona je okej. Ona je profesionalac. Ovo ću poslije očistiti. Ajde uzleti, dok buš se sad šetala jebite. Evo te, joj, otišla je. Freedom, jeko, hua. Dakle, ovoliko vam je dugački taj konop bio. Mislim, to je čisto spoznao koliko nam je dugački taj kanal od dimnjaka ili čega već Boga. Opa. Toliko. Već smo bili naravno zaključali tam jer ono, what the fuck. Uglavnom, epizoda gotova. A o Maci da ne govorim da smo Maci zatvorili 2 sobe, dalje smo je zaključali, ono, just in case. Dakle, definitivno, the end.